Embun Bang Oja. Iya nanti kulo nak iya kok ki nyari Bang Mekar. Ada orang yang wahjon Mekar ya mau Bang Mekar jadi. Salbur. Salbur coba Bang Mekar. Tagihan pada semingguan pada. Pada bandu ya Allah pada banan di bunto ibri apo ya robu jo jubru kabu. Terpona utang ah. Hijau tang boleh. Pakilah ko jamin. Pakilah ko jamin berbakali menutang molol. Talonas. Talonas. Keng Baban berharap semoga utang kita lunas sebelum kita mati. Tertak turun kena foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qail fi kitabihil azizil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin abil qasimil amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para ulama, para masyayikh, seteja ustad, seteja muallim Al-Quran, seakompole pasemuan mulja malam aris mangken, wabil khusus ajunan semulja Hadratal Mukarram Kiai Haji Dahlan Masbah, ajunan semulja Kiai Haji Shadiq Ali Makki, ajunan semulja Kiai Subki Hasan, ajunan semulja Kiai Lutfi Jazuli, Kiai Mursyidi Jazuli, Kiai Syadili, Kiai Haji Ali Rabbani, wa man ma'ahum minal ulama hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum. Sahibil haja Kiai Harisun Toha beserta seteja keluarga. Yang terhormat Kepala Tisah beserta seteja aparatur, yang terhormat seteja panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musalla Miftahul Ulum. Yang terhormat seteja wali santreh, wali murid, santri aktif, alumni, simpatisan rahimakumullah. Empon tinggal tenang. Singkat pemator karena ngali ke di badan ke masjid engki sesuai perjanjian dua tuan rumah kan. Benih yang diriaptin bedestong hadis
dari Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada sahabat dimin acabis ke Kanjeng Nabi. Asmana Abu Dzar. Ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalu. Nabi, masjid pon apa pertama kali dibangun di buminya Allah? Awwalu nege ai harkat dhamma pada ban amma ba'du gerua eki takok mbian mai baca awwalu iku apa? Qala al masjidil haram, qala al masjidul haram. Pada ada bu Kanjeng Nabi pertama kali masjid saya bangun ningi bumi Allah panika Masjidil Haram. Summa ayun, pas masjid pun apa boleh? Qala al Masjidul Aqsa, Masjidil Aqsa. Pas mator sahabat, wa kam bainahuma, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kento kacek sepona tahun? Qala arba'una sanatan, kacek 40 tahun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Apa napa tidak mator sekali itu? Semangken berpan berdeketetian ning Palestina ini. Kita bersama-sama iman kak diman galang dana adua, adzikir demi keselamatan di Palestina. Itu kenapa? Karena dua masjid kak itu tidak dapat dipisahkan. Termasuk malam mangken malam betolekor, Nabi juga begitu diisra oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Waman banahuma, pasera si abangun dua masjid kak itu. Ibnu Hajar Al Asqalani sarang Ibnul Qayyim Al Jauzi adabu. Sia bangun masjid dua kentok Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi sia bangun dua masjid kan itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Pasir yang merenovasi Masjidil Haram, yang merenovasi Ka'bah yang merenovasi adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ayatnya jelas, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Jadi enalekan Nabi Ibrahim ke entoh maong ke pondemen pondasi. Jadi benih abangun pertama renovasi. Pas ngangkui stiger janreng jopok steleng anjang. Ngangkui betok keng beton otomatis. Jadi tenggak siapa nih kah? Ongko tibi toron tibi. Pas bangken nih nyamai makam Ibrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Jadi alam pet, jadi batok itu alam pet soko makam Ibrahim. Geng bendeng orang pun seawam bahi kocah makam Nabi Ibrahim. Kemudian benih makam, makam, napa makam? Tempat berdiri, gitu loh. Jadi makam tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Pon, saya siap merenovasi Masjidil Aqsa setelah Nabi Adam membangunnya. Direnovasi peraja sarang Nabi juga pasera Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Pon ni kepujun masjid ni kedua ni, pujun masjid ni kedua, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Pahbeda masjid anyar gamma Madinah. Kan kalau tenang. Pejauh bu jangan mama semabuk. Bila lah diem pas sama. Nego habis sengisi pengajian nego. Ya yang jangkal lembut. Wana ngadu pakai kantor angkep dunia lain. Tak mare nih ke pengajian. Bon.
pas bade masjid anyar eho nih kayak ini kak eho kayak ini pas bade masjid anyar nyaman masjid Nabawi di Madinah. Lah masjid Nabawi ini kebedi masjid pertama nih Madinah. Masjid pertama ini kenyaman masjid Kuba ajunan minabi mangkin ayat la masjidun ussisa ala taqwa kerubni masjid Nabawi masjid Kuba di Madinah. Jadi masjid pertama di Madinah. Pon Masjidil Haram nalikan dibangun orang sa salat eka disak kejerna 1.000. Masjid Al-Aqsa kejerna 500. Ni Ka'bah beda masjid anyar nyaman masjid Nabawi. Masjid Nabawi gak dito Rabu ternyata masjid anyar kiburuan gak dito. Saya bangun jaring pon lah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah 12 tahun beri Mekah hijrah ke Madinah yaitu 10 baset kak dito ternyata apa melampaui sesepo asolat di Masjid Nabawi oleh 1.000 coba nika kalah-kalahan mungkin Masjidil Haram paling laju 1.000 masuk akal oleh 40 tahun pada masjid nomor 2 padahal saya bangun sami Nabi Adam dan masjidnya para nabi nyaman Masjidil Aqsa 500 pada masjid anyar 1.000 jadi kak gula aja lah sakit nih kak mau nempian cerita nih Isra Mi'raj dengan apal mangkan nyari cerita lain gula nempian bakunin marin rek sini kemarin oke ke langit tong kemarin apal nempian mangkan nyari ke sini kepelengan nempian makan usaha pemain ini usaha lihai ini pon keng pun tenda kira keluar dari Isra Mi'raj jadi pengetahuan kemudian pengetahuan baru pon anapa mak si anyar gak ditobah melampaui selaju beda seorang ulama tokoh torikoh Tijani ngarang kitab kalimat gak itu seketo bismillahirrahmanirrahim perangakin an-nabiyyu sakanal Madinah fazala anhal maradu wasarat mahrusatan bil malaika fakaifa idha sakana qalba Nabi nikah mios ke Madinah hijrah ke Madinah pahneng nang Madinah Madinah ni asal kadang na penyakit kadang na wabah Rabu Nabi hadir gak bisa elang penyakit ini gara-gara apa doa Gusti Kanjeng Nabi napa doa ning hadis sahih Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah aw asyad ya Allah cintakan hati kami kepada Madinah sebagaimana cintanya kami kepada Mekah mun parlo patekian cinta kami ning Madinah ketimbang Mekah wangkul hummaha ilal juffah pindaakin penyakit panas ke ento ke Juffah ngaleba ke Juffah jabok Nabi wasarat bahrusatan bil malaika gara-gara Nabi badi Madinah akhirnya malaikat gak dito aleng-leng badi Madinah dan Madinah dijaga oleh para malaikat berarti gara-gara Nabi Muhammad Masjid Nabawi mage nyaranyar bah melampaui fakaifa idha sakana kolbak pakatipun apa Nabi Muhammad bersemayam ning atena sambian aja lagi kamu sokang kor tobi modal lubuk ini jalan tobi modal wes dari gak ditong para bapak para ibu semalam hari mangken kaulaban ajunan gak ditong memperingati Isra Mi'raj mangken ini kata pak ke malam cocokan malam betul ekor mangken persis mana mangken jak saking molot agung nih jadi mangken nih kak Mi'raj agung mangken mangken ini duaan mustajab panjenengan minabi khutbah kan nganggo bahasa Arab kan tuan niki kan guru ada hadis guru inna fi rajab lailatan najrul amili fiha kajril mujahidi fi sabilillah ala wa hiya lailatus sabi wal ishrina minku
Ning bulan Recep bedes tong malam mun ibadah ning malam kenika jaipon kencerna pada ben oreg perang jalan Allah malam besar apa malam betul ekor malam makan alhamdulillah nih kawah musalla wah pada pengajian panjenengan di dalam keberadaan ibadah berarti panjenengan malam hari mangken ngarte tak ngarte sengka tak sengka apolong malam hari mangken kita niat ibadah kencerna pada benar perang jalan Allah amin mantar bosta coba kau leban ajunan terteti orang sesaya amin bon nomor 2 para rabu abdinan rangagia qanunu syari laisa ka qanunil makhluk aturan Allah itu nikah sistemnya Allah itu aturan Allah itu tidak sama dengan aturan manusia. Makin nikah saya kata buah, saya pamatora, nikah Isra Mi'raj nikah aturan Allah, benih aturan manusia. Mun aturan manusia, nikah makin nih. Padahal ki buru mari maghrib. Kan iki kan? Hari Isya ki buruan, makin nih Isya kol petok lebih. Nikah ki buru izin, lah setengah belum. Bener. Nikah benih keng lambat gula. Kun lemare toron gi buru maghrib le telepon ajar ambon emonan ne gua padahal boleh depakan togi Fatihah baiki kula diri kasa kakantok hadir gula diri kasa kakantok nikah ternyata gula hampir setengah jam angkaplah sekampai menit ini aturan gula karena gula manusia kayak mun aturna Allah tak kira sekemi menit tak kira 20 menit tak kira setengah jam tak kira sejam dharma secepat kilat ni apa Isra Mi'raj jak sahaja Nabi Muhammad kento saro tak bisa paham saro ni kan apa mios tak bisa tapi jaring Nabi Muhammad asro bisa Isra malah wah kedua Isra kedua para Rabu jaring Nabi Muhammad kento asro ay usriya pamios benih saro benih mios tibi paham beri contoh ibaratnya contoh kia perempuan pada kita lah saya imtihan sejungadaan badem pembacaan manakib ke Zaini Mun'im gini kak dito jaipon ke Zaini gento masuk ke lemetong sarang belentel lagi gini pakai totop jangan tong pakai buang ke tase tapi ke Zaini murok padahal buang ke tase paham kula orang itu bukan konunnya ke Zaini benih konunnya kita tapi konunnya Allah kengmun konun ke Zaini konun musleh konun ke dahlan ada pon apa saja lepas masuk ke tong pakai jelas pakai gelundung kaki gelem tase ya kan tak ada wafat tak wafat mon gula mate ni kaki sini gitu jalan bola wafat kan wafat mon musleh bengkak ada jalan tak ada oksigen sekali pakai masuk ke dalam tong pakai masuk ke dalam tase mati musleh keng ke Zaini tak wafat morok ikeng dari sabar ke Zuhri dari sakeng hilim ke Zuhri bila motor bak leres tahu pada tak tahu kiai masa mun tepak ke muslian di abang ane kau paham abang santaan pun gini kenapa gini jak saking tepak ke muslim jak saking tepak ke muslian di abang gini kan lebunga mun paru ilo ke bola tapi ke Zuhri pun tak teman ngiding padahal nih saya cerita saya salah satu unsur syuriah ning wilayah tak kira ngocor alumni sepo pondok pesantren Nurul Jadid itu namanya qanunus syar'i laisa ka qanunil makhluk jadi pun apa entah nih kesambian pun benda nikah yo kor nikah gila rengkap perda jajan jan mbian mal mong ke kalange kowe ya mon gula ngoja engke lah kan can do wa kalange peto kowe
engke ala samai sama Muhammad Jibrilu qala lahu taqaddam ala sama ke langit paling tinggi nomor petok berarti sama Muhammad ongka Nabi Muhammad Jibrilu qala lahu taqaddam malaikat Jibril bahadabu sanda ba ke Sidratul Muntaha ajunan maju abdina nyorota ha serega ajunan maju anu nyorota padabu rekapir baca ongka ke langit sampean engke langit sampai beto engke otina so kon baungke setong baungke setong na bro labu pas ada bu apa ngocak sering kabeh enggak kamu aja tak bisa ngeber sampean lah nikah siapa tangga nikah karena merasa bahwa konunnya syari dianggap seperti konun kita aturan Allah dianggap sama dengan aturan kita sistemnya Allah dianggap sama dengan sistem kita beda malaikat berarabu cok santan luar biasa tore Jepon reng miskin ben reng sogi nih ha reng miskin nih lagu saya sabar bekal masuk ke surga ngadeen ben reng sogi setengah are sambian bah mikir kata dah kun setengah are dan ring gelis mangken dah kun setengah are munda pada yang ngosoki dianggap bahwa konun di akhirat sama dengan konun di dunia padahal setengah are berarti 500 tahun tak lama cocok 500 tahun karena searenya 1000 Jadi gila, 500 tahun. Jadi sekian miskin lah tobuk di swarga. Sesoki buru masuk. Ngocak. Sesoki, puh. Mak berdebon. Abid kok lagi. Cok lah setah. Cok lah 500 tahun. Abid kok lagi. Boh, mak ngadaan ban. Ya melak je. Cobaan lambagi ning gelis rotoro apa tak hajat ini kok dalam mata eber kok dalam mata kada ya kita lem tak kaji ya tin gantenan ni kuang telaga kau sar bode yo bode di mo wah di sawah wah mangkada Cina jak wa matau wah posang diki banding dinaban niku ada remeh maju ya terakhir go dadi seken miskin dadi tur leader go lagu niku Hingki. Paham, jelas sih. Jok geng dia mau sono nih gini kakor kapir kan. Pemain bakun segala benih. Lain bang. Oh lain boleh. Oh kan. Alhamdulillah sambil main tarbini ani. Akun lagi dengan legend mesema wes lanjut Ken nikah berarabu konunnya Allah tidak sama dengan konun kita tetipun kita nih kayak berpikir konun kita akhirnya maris romirot tore mulai tedung tak bisa aja habis lagu berarti ngangkep konun kita pada bensin nikah masa sehari itu 2.000 berarti ngangkep gini gelis kita ngandek gini kejabat makanya pada Arabu minabi mukjizat karomah kak dinto ikoca al kharik lil adah sesuatu yang luar biasa dan tidak bisa dipelajari ringgelis kanto sakte ombama jak sekejap kalau pada orang anu des alto kerua benih karomah kerua sulap gamam bian mangki al husnul hamidiyah kru sehernya mana benih sihir mengandung benih tetimun masih bisa dipelajari benih kebayin mainan des ngalto kan makin beda guru bodoh yang nembi todi pampang wah bodoh secekak sini kan patu lo yang anu guru sulap paham gi sulap ibu sulap merah sulap merah lah minabi karomah sarang mukjizat kayak itu tak bisa diulangi pak bukti Nabi Muhammad coba oke sokon setong
Soga setahun rebu. Jaring mun karoma nika terus ka orang kadang-kadang tak sadar. Gitu Wafi dimin Ki Hasan Abdul Wafi perpan morok tafsir ada bu sini ka boleh kengan. Muka syafah ini bukan setiap hari. Benih pada kendaan langsung muka syafah. Senengil. Guru mun muka syafah benar, guru benih muka syafah. Tukang tebak nyaman. Dukun guru. Jadi umpama Ki As'ad yang Sorejo. Dia pun pernah unjangan telok abareng Rabu saja dalam satu waktu. Guru kuliah andi keyakinan lemah teh Ki As'ad tak kira sadar kan. Kiai, ajunan alhamdulillah mah, ajunan alhamdulillah. Padahal Ki As'ad entar ke setong unjangan. Atau guru apa nyaman? Karomah. Benih keng online sulapan. Raden Syahid Sunan Kalijogo sepas sadar lamba lebat serah lebat Raden Makhdum Ibrahim Sunan Bonang karena Raden Syahid Sunan Kalijogo ni dimin andi niat bagus keng cara salah sekian miskin guru ingin cuaki segi suki guru kalah tuh nyana bagi kereng miskin bener mau niat tak keng cara salah. Pak Raden Syahid ini kan dibimbing khusus secara spiritual sarang basera Raden Makhdum Ibrahim Sunan Bonang are kok tuh bimbing dia jare orang bagus deh bimbing langsung itu ting Pak sarang Raden Makhdum Ibrahim bentar emas ya arwah kuah teti kolang galing langsung teti emas arwah ya arwah sih ya nyawa Raden Syahid langsung kekeraten Pak bah mun panangkung jak bah metunduk Raden Syahid Sunan Kalijogo ni kesaktian orang nih teti kok tuh berada di atas paham ini ini tuting sini apa mak bisa aku ruam yang gaguleg awa ingki ya pasti serono ku tongkat ku dika bah ni kawon bah Sunan Bonang ni kabararabu andi sesenika seret etakku teti emas apa tak bahaya mayu bahaya mon pasambian nekuk tetip mana nekuk tetip mana mon bah nekuk bini nah pada timma ikabain apa mun tetip mas jaring tak ika puto keren dengan nikah ika buat jual ya Allah bini nilai jual lah apa le setor ke toko Surabaya la ilaha illallah macet teh kenem yang ka bini nilai jual lah ke toko Surabaya nyari ya boleh kening setik boleh itu mas boleh apa tamil lo tak mengandung paham jelas sih jadi bangga karomah begitu mukjizat juga begitu sama seperti ini contoh boleh anak perang Uhud Nabi Muhammad maklok kata reh Anapai waktu di Taif sebelum berangkat Isra Mi'raj ke ento ning Al-Hada nyaman Al-Hada ika disebut ning Taif bade nyaman Al-Hada kadit to berarabu yantem dari batu sampai loka anapa tore jaring kanjana Nabi Muhammad di benih brimob benih tentara malaikat Jibril boh malaikat Jibril nika lembang sabaro atau topum ini kak takun kari pasnya pasakil mungkin betul malah bolamian anapa ya jaring kini ke mukjizat sekali lagi mukjizat bektona abah nika apes ya pak apes anapa kuluban sambian nika seteja nika beda bodyguard hati sesuai benoreng nika beda dua bodyguard benih rokib atit loh rokib atit kan toles loh CCTV loh CCTV loh nika beda dua malaikat bodyguard kuluban sambian ambian mun tidak bodyguard insyaallah mati liri berin masih nika ke cok muntah dunga nganga mohon bah beda jering bah beda onar kerugeng ban malaikat sini sudah cuma mau nyemak ya iya mun riang mun ruana apa tak musibah nih kasih genteng nih kemakin ini digenteng keluar tin kan bolan tangit dah coba tedung deki teh temu karo ijaga benar Allah ijaga lebat serah dua malaikat nih mun ladapa ajal ladapa ke takdir nyorot pak salaba lidawil ukuli ukulakum hatta yamfuda fihim
qada'uhu wa qadaruhu. Idza arada Allah infada qada'ihi wa qadarihi salaba lidawil ukuli ukulahum. Allah ni kamun matetia takdir Allah. Kak dito otak ni, otak akal itu cabut benar Allah. Seret cabut benar Allah. Sampai terjadi takdirnya. Ni kamun tak cabut ni akal ni kak. Tak kira bisa tentang takdir Allah terjadi. Tabrana, jaga, mak tabrana wa, tentar lah. Pas pembian ditemu, akal lagi kena. Aru mak, wah motor majak sandan, jaga kota mangkata. Tapi mula takdir, cabut benar Allah otak lagi. Dah, kikul memang kantar ke pasar tabrana. Kuru malaikat bah ada bu sekedua, lah nyorot lebih aja nah. Sini kene, ni kene kikul benembian. Dari memondi Nabi Muhammad cak bagi pada malaikat Jibril. Lah itu hanya taki bahwa Nabi Muhammad qul innama ana basyarun mislukum. Are kok manusia biasa pada ban-ban. Artinya para Arabu, Nabi Muhammad juga wafat sebagaimana kita. Nabi Muhammad juga lapar sebagaimana kita. Keng Nabi Muhammad sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Artinya akan melolo dah. Nabi Muhammad sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Alhamdulillah. Terakhir. Tak bisa ke? Ngadaan saya sih nguncang ben kasih. Ngadaan desa. Ngadaan kanto. 4 tahun yang kisi. Wes, bareng akin. Makin napa oleh Nabi Muhammad dari Isra Mi'raj? Salat ki? Ikuti cerita berikut ini. Bangun tegel wedding aki. Bon, bismillahirrahmanirrahim. Ja'at imra'atun min bani Israel ila Musa alaihi salatu wassalam. Bada orang bini dari Bani Israel rabu ke Nabi Musa acabis. Faqalat pas si acabis ni bah ada bu sini ka. Nika cabina, cabuna. Ya Nabi Allah, hei utusan Allah, inni adnabtu dzamban azima. Abdi naga dito andi tu saraja gak dito. Wa tubtu ila Allah, abdi na taubat ambon ka Allah. Fad'ullah li ayyaghfira li wa yatuba alayya. Bakun doa ki ka Allah Nabi abdi na tere sa bora dosa mantere terema tobat abdi na. Tanya ki sareng Nabi Musa, wa ma dzambuki, dosa napa mbian fi tuan? Saking bahasa Maduran, dosa napa mbian fi tuan? Inni zanaitu wa waladtu walada faqataltuhu. Abdi na kento ring bini seperna zina, pangandung, pandi anak, patay ban abdi na. Coba magasambu bunyak makan. Tingin na lang tenang, banyak. Cak aku beter. Banyak. Mun sa Indonesia kan banyak. Ya mun datang ke bada ya bada kata banyak. Jadi na tahu sakit pikir kamu. Gara-gara wanita Nabi Musa ni watuka. Jorek Nabi Musa kan cetuka anak. Waduh. Ukhruji ya fajirah, untur sambian hereng bini kurang ajar. Untur. La tanzilu narun minas sama. Mari ni bakal beda apoi di atas langit. Mbian mun ta untur. Fatuhrikuna bisyukmik. Ketondon gulu pada mbian marin ni ka. Untur. Fanazala Jibril. Pak malaikat Jibril baharabu. Allahu yaqulu laka ya Musa. Bada salam dari Allah Nabi Musa. Napa jepon? 5 rodat tataibah. Anapa sambian mak ngusir orang bini seniat atau bet ngak kenika. Tak yusir ada orang macam kurang ajar ngak kenika. Tak bisa gula, tidak ada ampun. Mbian tak ngiding pergi. Napa? Coba detu sesirajaan ban kenika. Mimbian mai tak iya jepin. Napa? Wa man huwa a'dhamu minha. Tu sana apa sirajaan ban kenika? Jale gede-gede kena. Asinangki ngandung di anak bae bade. Ki bade sirajaan. Bodoh. Napa? Qala tarikus sholati amidan muta'ammida.
secek raja natusan nasaraan benring bini sing ngandung bah mati anan gini ga iki ka ento orang seta apojeng sengaja toju cek lesun lagi ya kemarin mancing boleh seboran lagi dan sampean mak dewak kering tak apojeng ri seboran tak lekong nyon seboran bojeng nih kan bian nih kan cek tak lekong cek buka sambu cek berak kak banyak orang nih kamu napa sebulan Ramadan kuat kayak muna bojeng tak kuat enten seboran bah share dikasih aja bu bah tak ngiding kabar sampean ning Isra Mi'raj Nabi Musa ada bu oleh napa panjenengan nih kok dari Isra Mi'raj nih kok faradallahu ala ummati khamsina salatan abdina leole gitu leole apa bojong seket solat wah boleh roji rabbaka boleh apa was'alhu takhfifah minta keringanan fa inna ummataka la tutik umat ajunan kal nakal tak kira mampu saya rasa ada bu Nabi Musa padahal Nabi Musa tak kenal ke umat Nabi Muhammad tak kira mampu pun bangke cek saking makan make taruh na tak kira mampu dibudin boleh keringanan alhamdulillah oleh senapa separuh segami engki boleh tak kira mampu kan nakal umat sampean pasal dibudin bah oleh lema boleh lema ni surah boleh sampai Nabi Muhammad pada bu hatta stahya itu kan gula tak boleh todus gula jauh lema makin minta boleh todus gula lema ampun cokok mamon ini ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi Musa betul terjadi lema benyasa tak mampu padahal Allah ini seran mongkuri seran cek sepuh bahkare dua ini seru polan bareng budak adan yang tidak pernah dirindukan dan sepuh lekar pasaan cermet bu aban polan letak ngakan kan gara-gara sepuh jadi min tulu'il fajri kan berarti fajar keluar kan berarti sepuh dikawal tak ngakan cermet bu aban sabiasa ya pada tak genagi ya baban pada tak ndak ya kan mangkana saya wirid guru sejak bacaan guru teletek nanti anabit sampai datang itu guru la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum pada selebat mun ketondu maca bacaan tapi selebat tak nyeper lah bener subhanallah wa bihamdihi apal wah ya bini anda ya gi tak tuli apa jangkila tanah aring guring tawa jangan nang tenang ki memare sepuh lah kan buruk jadi pas akhir sarang Allah coran-coran dia hadiah apa punya sepuh apa punya waduh wah coran-coran aku cek bunyan wah hadiah nah wah siapa jang berjamaah jang sepuh pada ben orang semalam tak tedung ibadah kejauh bonus marah melihat apa jang jadi kepiaki jadi gencer kuna jamaah pada benring tak tedung semalam ibadah boleh nih siapa jang 2 rakaat sebelum sepuh jadi ya khairun minad dunya wa ma fiha lebih bagus tembang dunia pada sana ibur tabur ban Allah koranggi beri boleh nawa beri siapa jang sepuh berjamaah bagi yang ngaji Quran jangan ngaji kitab bagi morok pas sampai kol 6 anggap kol 6 mun makan sampai kol 6 jang duha 2 rakaat ajiri pada ban haji umroh sempurna
tak usah 1 juta, tak usah 35 juta. Gajah tabur boleh, beri boleh, walabi orang sedekah. Wow, siapa bujang sepuh ajri fi zimmatillah, ijaga ban Allah, ajri berada dalam naungan Allah. Sepuh kini kaki ibunya tak meleh, lama ke beri nus bonus ke dia tak meleh je. Bada sejak kembangan ni apa jang ni kan? Nama maghrib kan mari mandi ro keping lah. Gampang. Kini kediri saking ni ser Allah beri telok bae, beri telok. Teng sabar je dia. Beri telok. Isya empat keng babit coreng nabit jadi baktonan dari Isya sampai leku berak sopua empat baik abid kelu jadi empat sampai teh dan teh pah beda senang mana tenang tak bejang Isya pekompol ben tahajud dari kita. Alhamdulillah tolos tak bejang rangkosa bro lah kara alhamdulillah je bro tiba-tiba panjenengan nih kak si budegan tuh nih mon pas sampai istiqomah bejang 5 bekto hosok tak hosok marena bulan Ramadan apa sasambian kini kepasan ambian lepasan ring awam bon sepenting apa sambian sebulan penting binian korda head apa sah sedeur berang halal seberang haram bian tak kendain maka sambian make tak bejang sunnah make tak apa sunnah ambian kora bajang 5 bektona kora pas bulan Ramadan sedeur halal seharam jauhin pasti masuk surga. Oleh kamu yang hadis sahih rawahu Muslim. Kau tak baik ke baik? Tak kau isa kau baik ke baik kan? Mau matuam kan? Tahu matu aja kau le informasi dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lemari dapat ke surga. Alhamdulillah. Ring dalam dia. Ring dalam. Tak mun muslih, saya pasti aja ring muslih kita itu mau jam masuk surga. Ini informasi dari Nabi Muhammad. Saya rasa pada bu Nabi Muhammad. Mak bisa ada bu senikah. Berdering widui dan ring Madura widui. Munjan ring gasa badiah ring badu. Orang nong nak nong. Keng bening keng miskin ring badu gasa kisoki. Habis kan Nabi. Habis di sini kan. Ini pertanyaan. Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid. Nah, dia dibudira. Wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah? Qala na'am. Nah, takung. Katipun apa Nabi? Munabtina bajang pas-pasan. Ya, katipun apa? 5 bektogun tak benambai boleh. Mun apa pas-pasan? Pas bulan Ramadan gun tak benambai boleh. Keng seda Arab tina halal, se haram tinta anda. Ba masuk abtina ke surga Nabi. Bajang pas-pasan ngani ka? Qala na'am, masuk. Masuk ke pi? Obus. Mau temu laku. Ya, angkep gula-gula husnudzon pekus prasangka. Masuk ke pi? Ya pahamian mah ngoca. Aduh. Bareng mereka seta apa jeng. Tenang. Dharma gante caran dharma. Cok gula labit ke seta apa jeng. Pula apa 20 tahun. Gampang. Dharma nyaran. Mari duhur apa jeng boleh sekalian. Mari asar apa jeng boleh. Kita kena mati pasrah ke Allah. Yang penting kita sudah bertobat kepada Allah. Mulai tanya temu jauh berapa kali seta apa jeng. Ibu ajar beras sambian. Usah nyambi bulok bulok ke bola. Tapi terutama bu ibu mohon petong tahun potran sambian pakon, mohon 10 tahun tak bajang pokol. Jek kok tako bu. Makai jetem ke? Makai jetem tak milih jetem tak jetem. Coba ada orang bulan jetem. Allah coba pokol ni. Nolai ni. Ya nolai je tapi pokol pun mian. Pokol saya oleh menghardi anak yatim gurua salah le teh deerin pakune pokol melo dihardik melo teh ejapin guru senolai ipa sekolah men biar pengaji bata apa jeng bapokol cak guru beni yatim jetem pokol
Paham? Kenapa bah? Jaring geng ni kebeni abah geng bengis ning. Geng abah toro mata pa. Polan mun buddu laku angwa buddu mangkenan tuli mata pa. Buddu laku lakadung perot, lakadung bilu ibada rema. Tamun kaju ni kening bentuk, kening tali. Mun la teti kaju, ngak kan berigin sejak rajin. Ibada rema mun tak sensua. Senso bah. Aduh, padang. Makin ni kadung tak tepak, makin pak ni kiri, makin embuk ni kiri, bener? Kiri, marbu, cak melihat kiban, kau terus benda motor, cak meli ya, kau termati ya, coba kada bi kau, lagi ni, anak le tetin gini odi. Coba kada bi kau. Mbon bang moca, iya nanti kalau nak iya kok nyari bang mekar. Ada orang yang wahjon mekar ya bawa bang mekar jadi. Salbon ya bawa bang mekar. Tagihan pada semingguan pada. Pada bandu ya Allah pada banandi bunto ibri apo ya robu jauh jubur kabu. Terpona otang hijau tang boleh makilah kau jamin berbagai mana utang melon talonas Keng Baban berharap semoga otang kita lonas sebelum kita mati tertak turun kena potoh walan mon baba ni mate pas abah di otang pas lonas guru ningi kau buran mulai tak lonas boleh masih ni keng itu, rewan tahu saja. Kan masa ni kau berdering sebung ngomot. Almarhum kan semakin nampon tandi otang, lonas lah. Coba tandi otang iki, sera si aroma sama otang kan almarhum nikah bekali bajar ben anak gadisah sewaktuan, mari to beto bahian dari anak sewaktuan, le, kak tuan ni kalamba andi otang gak boleh, sana pun. Belum puluh juta. Wah, ken gelo. Ada letak lonas lah. Kini kau buran lonas. Sani taki tak lonas ya. Awang ken gelo. Gula teretan banyak. Ki apa kerembek? Ya mati kan perempekan jadi. Bajar tak bajar. Tamun otang anak magi berembak boy. Erako benereng tua. Pabucoin anak. Pabucoin anak, kemon gareng tua ira gua, bener? Kemon reng tua, wah, masuk akar nggak? Sekarang kong, ini gak ada bahasan, jendi gelo. Ngakai bajar ban salake binin bah ngoca, bajar je, anan ban benyawa. Wah, aku liar wah. Sama orang. Aku liar wah. Kaya nga iya. Seteretanan bedigun baan melolo ka. Seteretanan ban gampang. Ban sangkon na sarami lo ni sa konyan baki majarna. Kayak tak langkong. Bahasa gula ni benih sinetron banyak terjadi le. Walang ako. Kiburu bangun cang, boy, kuah. Santai ke bala, kuah. Pokoknya ada yang kimun panjenengan pahandi mantoh, pahandi putra. Iki, umpama panjenengan set. Pas ternyata ki andi kantonan otang. Pas manton panjenengan benta putran pahmoca. Seporan naga kepi ni kaki. Ni kepak berdalam kopur kita itu mau nasib. Gula maki tanya tak tahu. HP le tak nyambi. Umpama mana? Kalau nomor le tak aktif. WA na tak aktif. Saboran kaki ambian mundu makiri dua. Kun polan otang apa nih? Tegal motor gule jual. Pacan sebini jual kak jual. Niser kak si. Wah bodoh kata nikah yo. Keng di masa nemu.
malah melarang mak geng bede geng kun ruang sagone geng mon rebuan sangkol banyak tahu saya tanya ki tahu saya congok ke telur tahu saya congok ke kokoh makin benih tukang tebak pakun banyak leres nama punten pom ki samangken kula matur benih malan nah matur cukun matur terima iya sambian banikan di obang sengak mulai semangken bersiap-siap untuk masa tua aja bah beki ke putra nakapi cocok karena bener ambianan di emas je angkui puk tak kau penting bi putra nak jual jadi puk sabar geluh angkui selagalah sabar geluh jadi mabuk emas tahu dah emas dah sana kan tina makai lecek dah masalah apa saborana puk mun panjenengan masuk masake putra nak kata loh mun panjenengan tak di obang tibi keluar keluar keng kridu setelok andoa keng mun nembianan di tibi pangocak ke selake lake nembian nika mas bejerin nika gulan di simpenan jeng renger ka putrana nik kabararabu mun anak wah majer ampun apa aja majer salah sakit ki pamajer pokok bunga tadi celepan di anak kada gini ka terseni ka putrana amin matur seni ka putrana tikal bon polami mangke molami gelak tauba mangken balam mustajab terauba ahlakah kalaban barokan Isra Mi'raj malam matariukor kain to malam mustajab mangken ni taputran guliban sambian si ahlak dapat saya terioba ban Allah apa karena tetapnya keadaan di dunia itu mustahil dawamul hal minal muhal tetapnya keadaan itu mustahil berubah-ubah sesuai kehendak Allah terioba ban Allah dari kesokan na yoba tikal jalek lerekan boleh pangucap mentang mantur dager bujak ngucan senikah makin oba mantur amin senikah mantur wah yoba ongku alakku wah temo wah misem wah temo wah bian anu gula majek mantap pada buna kiai malam gerubo siap ojak kage ngojak nyanyar kan benya so ngojak nyanya kamatuan gula jek mantap pada bun kiai gurunya ada apa bingi kok ambian je ngajak tangotang kinya apa bing ya le tarik berak bajan matuan aduh tak lemben demon kata dia alhamdulillah saya setuju Nabi ini anu tadi ngadika para rabu jaga aki musola apa nih kah iki musola sekitar kak dintoan juga jaga aki montro amanah gelis terus selamat gelis lang kerja kosongin polan jebuna ulama bila Allah lakadung matorona musibah ke bumi baki mireng beda orang setelatin morok Quran kena gini paburung musibah menikah berarti guru ngaji kak ditolang ker gento penyelamat kita musola masjid cek kosongin potranah ojuk ayo ngaji ojo lebih ada TPK tak caca TPK ngaji lebih ada TPA tak caca TPA ngaji musola saya ngajak kosongnya karena sebelum beda madrasah beda musola mun lembak benih musola langkar bodoh saya ngaji mulai dari asar bagus ngaji sampai anu tore sebenting langkar nih kah SN karena langkar gak ditoh sebisa masai kakabada bentak langkong pengumuman guru ngaji ajunan gak itu si guru ngaji nih sepo pun setak sepo kento ajunan minabi setah gula yakin selamat dengan akhirat yakin gula masa nikah ke ya ja khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu
paling bagus sesambian ni orang sing ngaji Quran ben si morok mula paling bagus bagi tak selamat bagi lemono nyari dalil boy. Dan orang yang istiqomah morok Quran itu berarti sudah selesai dengan dirinya dan selesai dengan keluarganya. Mun tidak selesai dengan dirinya dan tidak selesai dengan keluarganya, tak kira istiqomah morok. Apa ke? Jodoh bojerna. Mun beda bojerna, insyaallah istiqomah. Jodoh bojerna bagi istiqomah. Berarti kan selesai dengan dirinya dan selesai dengan keluarganya. Bener? Keng gampang nyarana. Usulan mau diterima. Guru ngaji panjenengan karena tak belajar gampang jaran. Nyai rajin guru ngaji jual pentol, jual sempol, jual ini ya ada kan melek bahkan melek apa haram deh. Tapi bagi jual tuti dari luar semorok benih tuti semorok guru ngaji bener ya kena pola ambil pada si melia pentol engkenya dia pola ambil pada melia sempot bangken gelu bajana maghrib totop teh bah engken totop wah jadi melia dikit marisa boleh sini kan beda-beda pemasukan halal lagi cek pentai SPP tak gerinda pentai bajaran tak gerinda ini kan usulan nih kan nyaman gini win-win solution jadi win-win solution jadi ya ini kan nyaman solusi terbaik jadi ya kecuali pentol bang ya malah keluar pesen deh mbiar nih compo gula salad eren kan gratis ini gratis makan ampun 1.500 nak gratis eren pun dari gula ya ada bilis saya keluar pesen wali murid di jalan gula akhirnya sini kak tetangkep ya gula jualan tu tidak tangkap punya awal jual di kasa ini malah luang gitu kan gue memang tak luang sekali ada orang mah jangan kau tua bulgetun kau tu bendi benda ya tikal magi tak bulgetun ke gula pola ami kalau benar sedekah kau orang si awal jual penton pola ami manfaat ben barokah ilmu na jualin mulai laku ya jago nusul ke tebang nyam ngeranyam kau salah letak bojor pakai ya santri anyar tapi pasrakin tebengkel pegel mau jual penton torot pakai tak pasraki sepenting beli sempol cocok ingat gula mana pidato di masjid makan gula pidato gula makan lain mau pidato di masjid marin yo coba lebih gula kepada nih kerja sama masjid mulai rame hobi gula lakean solat berjamaah binian sambian nyambiring guring ben kopi sahabat di masjid bah ambian kun de berempat ring guring sabereng ben anu kopi sahabat masjid kenapa orang sama mau mulai kenceng lah ente gelu cara ibri panah beranda nih kata baju muslimin muslimat sedayro Pak dibudin bangunnya kencaran epon petolekor derajat ada beriring guring insyaallah banyak gini musleh kan dito mare won mare compo kita ada santri dimin makmum magula asli tak tambah tak korang kapak apal gula ki nyaman pan wapa bun waki bini gula imam gula apa tambu tak keluar ada orang yang tak keluar ya payoba wi gula saya kesokan ngaji kitab kecompok kitab meliaki ya pagi beri no kopi beri teh beri ring guring beri rokok wi gula eki gaya leres eki gaya biptina akhirnya makmum langsung tambah petong polo leres gaya sampai semangken ini santri udah tak matur makmum sendiri luar dari compok semangken ini kajian subuh compok 500 sampo jadi ring guring ngeteh kopi wala begratis kan wala
Beni jual lagi buru. Benih kan? Dah mah. Pangoca, boh, Arya beni kencaran. Gula tak baik ke baik kak? Perangakin, gula mangkin yang bugiyatul mustarsyidin. Yajuzu lil qayyim bal yundabu ayyaf ala ma yu'tadu lil masjidi min qahwatin au duhunin au wairihima mimma yuraghibu nahwal musallin wa illam yu'tad qablu idza zada ala imaratihi. Oleh kangkui masjid takmir masjid ngala akasa masjid akabayaki kopi akabayaki omro-oman pokokna apa abai kabayaki malaikat cengoreng sama mama sunnah hukumnya walaupun keputusan itu tidak biasa sebelumnya tapi ada catatan idza zada ala imaratihi mun nambahin kemakmurna masjid kan makin banyak masjid bedekul kasa Pak beda tulis nah boleh mengisi dan boleh mengambil alhamdulillah mengambil kape berarti mengisi aja ada karegul ka samanon nyare-nyara makin nih ada remas goreng selebur ka kebagusan mon gun ros loros malarat makin malarat banggan makin itu tahun nih telekotu senikah demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih sejam dah para muda helu dah malar muka raja manfaat dan muka raja barokah nah benda setaja si hadir nah langsung doa ya mayu pangaraki apa teh lah doa ya mayu Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وارزقنا حسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة